Bingelela abantwana benkosi enkulu lethu uKhristu waseNazaretha. Amen. Amen. Sizovula inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sesithupha 6. Ngicela unkosana sawakhe manqele basingene ezweni soda sebele inkosi ngusisi.
Ngeselozwaneni seyidlelana inkosi ngusisa. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama. Mangazoletha ingcwele ngokomkhwanazi wamkulo nekhumbu lakhe. Ithempeli. Sikhathisiwe umsebenzi wenkosi uMazilezulu obizwa ngeNaratsho noza kwethu esinabo. Igaba ngegaba. Mangiphiwe Nkosi. Ayaxesha bonke. Sikhumbule into yashiwo inkosi ilanga yathi khona abantwana abazalwayo abantwana bakaNkulunkulu kodwa behambe emhlabeni sebantwana bakaSathane. Sizocela Nkosi phansi kwephiko lakho naziwezulu singabantwana bakho noma sikhulile shemba ukhohlwa ngoba umuntu awufani nathi. uJulayi oqala Nkosi ebuhleni 2011 sacela ukukhula siba makhehla akho sikhule Nkosi amakhosi afisa ukuyibona sesingamakhehla. Ngiyaqalaza lapho nje Lord ikhehla maNazaretha because kufanisa nabo kodwa siyafuna ukukhula sikhule Nkosi lo mnyaka osipha yona ukukhula siphansi kwesandla sakho sihambe singabantwana bakho Nkosi singahlubuki. Mangaletha igcwele umsebenzi wakho Nkosi ukhule kakhulu ama-regional 8 eNingizimu awu2 ama-region enabantu kwaZulu awu2 ama-region enabantu eBhodi khona kumngehli khona eGauteng khona naseMpumalanga province sigijima wonke lama-region Nkosi sitshela abantwana bakho Nkosi ukuthi ayikho into engaphezulu kwaShembe emhlabeni. Ayikho inkolo abayithola edlula le eyafika noBombela isitimela samaMpondo. Kanti siseGauteng 21 September sine conference eGauteng xubene Northwest kungena ikwaya stage yavela cula ngeTswana sathi sabukana emehlweni sathi sizophakathi khonapho unyazi athi ho sabukana emehlweni wathi kuthi unyazi sathi awuyiyo nje iye sizonje igama lakho Nkosi kulezi ngane beyicula zicula isitswana laphana kodwa phakathi benozithenje unyazi kwavela kwaphelela ke maseyicule ngeNkosi unyazi lwezulu. Amen. Besikhala izolo sithi kunzima Nkosi ukusebenza umsebenzi wakho kwezinye indaba agcotsha basinikeza inkinga namhlanje Nkosi angeke umgcotsho ophambene nenabantu ngabe sizingane ezimbi masingabomi ngendlela Nkosi amakhosi umsebenzi wakho abaweseke ngayo abagcotshwa
Wonke lapho esihamba khona sisuke sinabo zonke igaba zabagcotshwa ayisekho indawo engenayo nabatsho. Into esizile ukusebenza kahle nalabantwana uqala sivuma labantwana abasafani nathi. Qala savuma. Yabo yade khuluma ingane la ethi uma kunokusa uma ngusile. Ayiboni nje iphutha lapha ingane. Thina nje ngegaba zethu ongekusho lokuthi wena mangusile wena. Siqale savuma kulabantwana laba abasafani nathi. Baphila impilo esingayiphilanga. Ngisho bekhipha inkomo kwenzeka usuke ephethe ifoni etofoza ifoni ayephethe ngisho induzi. Abasafani nasiphatha noma ngathunga ngoba kwangenzeka noma yini inkomeni. Sabona Nkosi ukuthi umdala wasusiphila abatshu ukuthi abantwana kuze kukhulumeke nabo bezwe akube nenabashu noma beniyathanda bobaba umbhele baba uNtombele ngeke besanizwa labantwana bamkhuluma. Abanye laba kuseyithi laba nenhlonipho esilindele kubona uqale thina siubona benabashu ukuthi no asibanikele inhlonipho abayilindele kuthina kuze nathi siyithole kubona. Sidasikhuze nje kuse emntaka khohlwa labantwana befike bacela umsebenzi inkosi banike abantu bona iphuthu befike la ukuthi mina ngapha nje umsebenzi namhlanje la endle ndiyahamba lento zifresh kwaphathi babo abantu bona iphutha manje kufanele ukusibahlangahlengisa nje into emele bayikhuluma noma bengayikhulumi uthi vele ngalova omunye wathi wacela umsebenzi okushemba wamnika mase kuyinabasho lapho lundi angimsabi nomlungu anginandaba nomlungu. Usiyabona ukuthi abanye abantu nje laba banendlela nje baphila ngayo kodwa manje badinga izwi likabhombela lona elidala. Amen. Mase kufanele ke ngenabatshu sithi wazali kwenabasho nizogida ngicule bethi base beqedile bese sithi bantwana bonyazi ayikho into edlula ubuNazaretha emhlabeni. Amen. Amen. Kosamakhosi uma silasi khumbula ingalo zinde khona indlela yayisiteze endala 1991 sasagqoka amajazi lawo emfundo 1991 yavela phezulu inkosi inyanga yezulu ithi yikho 1991 sokusondela insuku zawo 1995 bele nabathi suka nawo phansi uNkulunkulu azasize kukhula abantwana elibandla bangazuba namanga. Uluyusuku indoda ngesikhathi senkosi ilanga yasuka yenkosini ilanga ithi inkosi amakhosi njengilele ebusuku ngabona abantu bebuyisela amathikithi okubhabhadiswa emuva. Ebuyele emuva kwashiya ithi inkosi ilanga awu uNkulunkulu kubonisa into enkulu bonke labantu ebuyisela amathikithi emuva okubhabhadiswa labafazi amanga amagama abantu. Lambe hleli nengqwembe nje. Unenhlanhla umuntu othakaza lifaka wafakaza amanga ngegama lomuntu. Siyafisa ukukhula abantwana abanjalo maNazaretha engcwele. Ukuthi inyanga yezulu ivela phezulu lapha ithi yikho abantu belithanda kangaka leli bandla ayisho ukuthi amaNazaretha athi kwaShembe. Babona lento ehle kangaka. Kuyadabukisa ke mase kusuka into esizile thina ukuthi sivumile masikhulu ukuthi khona abantu abangobhuti bethu abadala phambi kwethu. Khona abantu abangobaba isizile lento yikho singenankinga nje. Labafana banenkinga ngoba akekho umuntu omdala kubona balingana wonke umuntu okhona. Yaba nenkinga ke makunjalo. Ingakho bese bekhuluma bethi usho umfana omncane engaganiwe wathi omakoti bayaphi kunabasho thatha wakho mfethu umnqabela ngayo kunabasho. Banomsebenzi awenza ukukhuluma ingane encane kodwa ngapha uNkulunkulu esimlandelayo unyazo lwezulu uthi ngiyambonga umkhulu wami inyanga yezulu ngokuthi ube khona inabasho. Alikho elinye iqhinga bagcotshwa alikho elidlula leli labantwana funeka bathole indlela yakudala kodwa bayithole ngendlela yabazokuzwa njoba nje inkosi kunabantwana abakhe abagcwele ema-university benathesa ubone benabatsho okubizwayo babona labantwana ema-university
ufike ukhulume ngobhombela yibo lobu buholi lobu ushembe umabona kude wazi ukuthi kofika isikhathi lapho abantwana abaya kunizwa khona bakuntombela khona lento abayifunayo thina sikhule nithi nihleze ekhaya ufuna umgcotsho omdala 1983 sathi sibuye esikoleni sabona indoda endala yakwamthiyane eyisika umfundisi umthiyane nangu ukhona inabashiyeke iziphele iqhinga likaShembe lokukhoka abantu abasha amen angibona umuntu omdala efunda ihlabelelo esibeke esifubeni athi ibheke iphethi alibeke esifubeni ihlabelelo le ntshumayelo kamfundisi uCharles waNdlovu owathi ubhombele ekhipha imgidi emkhayiteni wathatha iBhayibheli umfundisi oyinkozo ngazo ngo1983 egcekeni ufika umvangeli umthiyane isikamfundisi umthiyane nawo uthi lo mfundisi zibekile umgidi wathi iBhayibheli uthi ngifuna ukumbuza uShembe ulentenise abantu ithathaphi uShembe uNkulunkulu uthi batabankulu isivashe sizayo hamba nilanda isitulo nisibeke lapha wafika wathi mehlala phansi yathi indlamhlathi uyakusola lokho esikwenzayo uShembe kayena umuntu wathi mntana wami ulanda iBhayibheli endlini wathi hayi liyeke asifunde lona lele lakhe liphethe wathi uvula ihlabelelo 150 1983 manje wasekho amadoda angavela afike nje ngoba nendlela ibhokile wathi afika mfuna untombela ngosami uzodlala into ayingekho kudala manje siyafisa abantwana baNkulunkulu ukuthi labantwana sibaphathe kahle siphatheke kabi uthi umuntu umntwana lapha eUJ bashumala ukhuluma azwakhala wathi khona umshumala othile kimi angwethembe ngokuhlala eRes Hayikhasa abashumela abanjalo siphelile futhi bazoqedwa yitho bazokoza kwabo ithi ingane ekhuleka mhlumali ngiyahlolwa mina angazi ukuthi ayihlalепhi lo mshumela akazi ukuthi babamkhulu ngo1912 ngo1920 owathi akufundiswa ingane zamaNazaretha uthi ayihlalепhi enakazele izohlala lapha yakhe hayi bashumali ngeke uthi lengane masifika esabatheni wavela washumela ngawe yahlubuka ingane omunye khona la eJudiya udadewethu entombi entethelelo ekhaya kusafaka imfonyo ufike ekhala mningi embezi uthi umshumelo wafika hlola umendo uhlula izimfonyo manje hawu no uShembe wathi ngiyancenga abantwana basaza ngakhona uthi ngiyancenga isikhathi abashumela abakhuluma kanjalo ngizosala nodwa emathempelini lezi ingane ezincane lonto leyo away lezi ngane zifuna umuntu futhi ukuze zikuzwe ngeke uvele ukhulume noma kanjani ufuna uyiwini ukhuluma into ezizoyizwa lezi ngane ngoba zingazukuzwa sizothaka noma budlala ngathi asimuzwa thina yikho namhlanje sekuyithini sizungeza ama-university zigcwale ngabe i-Catholic chamber ngabe i-lecture room zigcwale so shaya isifundo ngoShembe bonke ngoba nalisigcotshiwe njena khona lasala khona manje lezi ngane ayisasizwa kahle sengathi uNkulunkulu bantwana baNkulunkulu engasenza sibe nobunye emsebenzini kaNkulunkulu siuhloniphe labantwana nje bekhuluma kanjena banosizi baneyinkinga abayixoxayo utshela leli inkinga athi nogogo akashadanga nogogo vele ubona ukuthi iqala ngaphinde inkinga banosizi nami umntwana eshumela la ubanje udade wabo yiwele sikhona lezi inkinga and bobaba nomama asimlandele uNkulunkulu kodwa ke ibalance iyafuneka madoda nomagceke balance madoda sizohlupha sinoNkulunkulu ngenxa ukuthi kuyakhalwa emuva silungisele izingane zonke izinto ezidingayo ubanje udade wabo yiwele ongaphilanga uthi wena uyafunda mina awunginakile wafunda i-degree ka3 years wafunda 6 years siyacela maNazaretha bese sicela abantu abasha ekhulukazi insizwa angishumayana namhlanje ngidlulisa umyalezo iyakhulukazi insizwa ezincane sinenkinga lapha uyinkinga ukuthi ukhomntu ocela linda namanje akayi kovela emzini umuntu athi hey baba hawu elimazi ingane lonto bafowethu abantu abacela ngoJuly asebelotsholiwe
kanti ucelwa nomsile lo ndoda ujama uzosibloka nje athi awukho ready Engingane nasohlaza bafowethu nasohlaza iziyabona emzini siganile ukuthi lo mama lo zonke lezi insuku yazi ukuthi umamezala masifikile ekubheka ukuthi umna wakho ingane nasohlaza wenze njani madoda sadlala ngeingane zenkosi lo muntu lo ufile engqondweni ufile enhlizweni lo muntu iba ingane sibona ifike egcekeni ukuthi umna wethu lo all along sonke lesikhathi yazi ukuthi umamezala lo wani ayengeke bafana wethu amanga angaka wani bafana bakithi wenze njani angisiyacela ama-psychologist aleli bandla enisondele kithi kwindabasho abantu bahlukumezekile balimele emqondweni yikho lokuzothola iy'ngane seziyibulala bafuna abantu ukululekwa ngokomqondo ngempela isikhathi esidala sidlala abanye abantu lapha uvela bona isixazululo ukuthi angithatha intambo ngiyihenge noma ngiphuze ushave bantwana bankulu asondeleni ma-psychologist ama-social worker siyihlangabeze lezi ngane kuhlukumezeke wena Nhlanhlisuki kuhlukumezeke wena Nkosana wena Nkosazana manje leyo nto leyo kodwa nje siyajabula baxoxa ukuthi yonke indawo esihamba kuyo sithi abantwana begcwele phama sesibatshelela ivangeli kade ngisempumalanga eMelo ngithemba ebusuku hamba ngale moto yahamba nje Nkosi sihamba ngezwi lakho Nkosi simphethe bengakhuluma bakhuluma abantu kodwa sinayo umunye ishembe ube kuphela yazi lezulu amen elisekuthanda Nkosi amakhosi asikhathalisi namuntu asisho kodwa sibadlula kodwa sikwazi ukuthi siyakuthanda Nkosi amakhosi njema sengisuka eAmsterdam ngibheke ePietrisdorp muhle umgwaqo uyavuma ukuthi uthinta kancane emafutheni yasingena inyamazana yathi dukduk enkulu yathi dukduk yavele phakathi neside yengulo manje kuyajika lapho ukuthi manga ayivika kuneyaba ngapha ngeke ngibuye ngathi nje weshe abantu bageshaya lenyamazana yase ngimikti ukuthi go wathi nya iphathe nomgwaqo akubiza shamba ngazi wezikani ngoba yayiphathe nomgwaqo kodwa ngishasanga noma kwakuyiyo ngempela noma kungomubi lona uthi mawuthi awuvika vele ufe ngabajwayele ukuvike ukuvika ngeke ngoba bathi ukuphose weni moto ngathi ngeke ngivike le kodwa ngase ngimbiza ushembe wami onyazi lezulu sekubabaza Nkosi nazi insizwa zakho emva kwethu sizokubabaza alena basho Nkosi sicela ukukhula sikusebenzele tebhlungu esibhekana nayo abantu abangezulu utho kuleli banda bakade abantu abenza bese bayabahlasela ngeke ngakusho lokho yabona abangezulu utho abahleli uthi asuma ngisho uNkulunkulu uke washo uNkulunkulu ophambi kwethu wathi abantu abathi bamsize ngiyabahlasela Muasuma nje la wathi asukuma usebenzela ushembe akhona zineziluthu ligadi ukuhlasela nje yambona uyambona manje letha uthanda 10 million avela usudla 10 million ngapha 10 rand siyafisa bafowethu ukuthi umsebenzi washembe mkhulu ikhona nekhona umsebenzi washembe ungabuki losuthathwe yimi thathwa wakho na ukhona umsebenzi washembe mningi amen siyabonga Nkosi amakhosi umuso siphe wona sohlala sikubabaza dala labadala ngicela ukudlulela indaba okhulume ngayo Nkosi esikhumbuzweni 1990 akukhozelwe nabathu intsha eyibulela umvangelo udlahla ithi inyanga yezulu makuzokhonzelwa lenkonzo ithi seni late ukube kade nayenza le ndaba ngabo umvangelo wamakahambanga athi umvangelo uhambe ngesandla seingane khona ezamanazareth phakathi sasikhona 1990 ikhala inkosi inyanga yezulu ithi babulela umvangelo wami la bambulele kulena kwelizanga ngeze sibonane manje uNkulunkulu namhlanje ohlele esihlalweni onyazi lezulu ekhuluma ngalonto kufanele amasukela asohlangana futhi ngoba kuze lento ingaphindi yenzeke ngoba abantu abasha labo manje ihleli kithi
yithi ufanele so ishweleza uma sathi ushemba siyishweleze so lokhu siyishwelezile kodwa kushiwe ezulwini ukuthi siyilungile njengoba bekhulume nganje sikhumbuzweni kufanele siyenze futhi so hamba sibuholi benabasho siye komdala wensuku siyocela iseluleko ukuthi so yenza kanjani kodwa kuthiwe ezulwini sokulungile kube kumake isikhululeka njengamanje sinecala babulala umvangeli asikaxabani maNazaretha izolo kade kubulalana inkatha noANC kuneyintandane kunabafana kwazi washimizi namhlanje baphethe uhulumeni ndawonye yabona umuntu oxawa namsebenzi kodwa ngabasavuka abantu abafa asigweme ukuxabana wena ukuthi waxabana sibanga into engekho singambanga usheba simthanda ngoba sibanga into esingayazi masimbanga asigweme ukuxabana silungisa umsebenzi kuyafana soxabana uyahamba sohlala sibuyisana ngimosha isikhathi maNazaretha namhlanje babasembhedeni odwa iphino ANC babusizwe namhlanje kodwa kunabantu abangeke besavuka bafa bafanele bagweme ukubulalana basamakhosi kwesikusebenzi Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasemhleni kaNazaretha. Umshumela uShabamlo ethempelini emoyeni eintabeni zasophona. Bantu abahle basezulwini izindlu zelanga zasezulwini ngibonga umusa ukuguqa phambi kaNkulunkulu wethu inkosi yamakhosi uNyazi phezulu. Bantu abasha ngifisa siqonde ukuthi ezingeni lethu akukasilingani thina ukuthi noma ngabe siyalibuza uNyazi ukuthi lungapi sithi lungaphunyazi ukuthi usayizwana. Le ephambi kwethu inkosi yamakhosi uNyazi phezulu. Amen. Mawuthi ngapi fanele ingaphi inkosi uNyazi phezulu. Ingasale ekhayini ngoba inkosi yasezulwini. Eyathi inkosi yesibili inkosi uHuka kaMahilela umali ngene ezulwini ngonyaka ka1935 eminyakeni yalo engama-44 yokusihola isise ezulwini yakuqinisekisile ukuthi umlayezo wale nkosi ephambi kwethu namhlanje iyawavezela amaNazaretha anenhlanhla akhanyiselela ma ithi ngoba le nkosi sifikile kunenkomo enyoyithi igama ayazi amaNazaretha. Mawe ukhanyiselekile wawuyodwebela ngaleso sikhathi iphindi ihambe iye emampondweni kumkhokheli uMamemela imtshela ukuthi khona engicela ungaluselena ahlale nawe la uzothi ungahlala naye bese wena ushithi igama awusawukuba uMamemela usoba ngibheka uMesiya. Isho inkosi iminyaka ka1935 ka1976 iprofesa indaba yomhla ka3 April 2011 ukusuka ku1976 ukuze kufike kumhla ka3 April 2011 bantu abasha ngama-decade lawo amane o10 eminyaka mine bengesimhlaba. Kodwa kukhuluma inkosi iHuka inkosi yesibili ikhuluma ngenamhla lethu kusuka ku1935 bakazi noma sadwebela la
Kodwa ukhona osacika ukuthi uNkulunkulu phambili ngabe uNkulunkulu noma kunjani. Okufanele sikukhulekele abantu abasha ukufa sifele ngaphansi kwaLoNkulunkulu ophambi kwethu. Umuso omkhulu asikufakaze ezingeni lethu siyincengele ukuthi Nkosi nasebukhehleni bethu ulimi lungashintshi. Njengoba kuyigema lethu lokuthi siguqe phambi kwakho mdali wabantu, akunasifihlakaleli ukuthi umsa wakho uhlezi phakade. Uke wathi baba kwela lethu ophongolo lapha ethempelini emoyeni ngoJuni ulindiwe inkumbi zabantu ezinye zalala ngayizolo kuMsombuluko kuyisonto zathi sizobona ushembe. Wathi masemuse ekseni abantu engakaze ngibabona abangakayana. Wathi masekukhampizwe lokuthi baba ayisesodibane Linda. Konke kade kukhona kusiwe Linda. Zathi masisuke eCrossing eDrone ngoma siye ethempelini. Umthandazo wami uthi ngabe lamabhanki amnyama angakwazi Nkosi. Siyowatshela kanjani? Kodwa ngoba liphumanga babela liphuma kuwe lithi konke bekuhleliwe kodidalwe Linda. Kwagiya abantu abangakhola abaphenduka phambi kwabantu baginyika bajabula into ongakazi uyibona. Ngithi mina bazodumala adwebela ukuthi sithandela uNkulunkulu kwabantu. Wabuya Nkosi ngomhla ka-20 November la wafika khona washaya isampulu. Udumo Nkosi yamakhosi lukufanele. Into ezinhle ayibekwe ezingeni lethu singathi asibonanga ziyosigweba. Naye noma sesicabangani kodwa ziyosho ukuthi phambi kwenu anibonanga yini ngoba okhokho nokhokhazi basendulo bahamba benza ngondaba uNkulunkulu exoxweni ilizwi kuthiwa ngivele kuqala. Babengabukaneke bekhawulane naye kodwa inkolo baba naye bathi bahamba emhlabeni. Abakithi basebebuya bathi sengihamba naye emhlabeni kwaZulu uNkulunkulu egameni lethu phumani qokanani ekhaya nihambe niyosikhonzela ePhakameni. Thina sihambile singamboni asiyilahlanga ukuthi inkomo. Ngesikhathi seNkosi yamakhosi ungalozinde ayilingananga nabasemhlabeni esibuye esikhumbuzweni sakhe kwale kwafika amadoda lapha ebuhleni bamaNazaretha ehamba nomndeni wawo enosizi khuluma ngokuvuma isono abantu abasha ukuthi isono mawasivumi siba iqala ukusivuma ukuthethwa kwecala lakho ngesikhathi usiziba iyangena inkantolo empilweni yakho ungathe uyalungisa kungalungi kanti icala uliyekile wangalithetha zasi izimo zomhlaba zikuthethela icala lolozibili. Insizwa zafika enkosini yamakhosi inyanga yezulu zathi baba njengoba silapha siyakhala usibanibani la emphakathini usehambile emhlabeni nenkosi yamakhosi inyanga yezulu eyimazi yathi Nkosi usibanibani akasekho bathi baba wathi awukwabhlungu lokho ubulawa yini usibanibani bathi Nkosi silapha silethele lo sisi esiye enkonzweni Nkosi yamakhosi inyanga yezulu esifika ingene epulpit ixoxe bandla ithi ngidumele eNazaretha usibanibani kuthiwa akasekho emhlabeni kanti kwenze njani emhlabeni kanti omvulele ulapha ngaphakathi esempeleni. Esithula lensizwa kuyiyona eyinesandla ekhambeni kwalomuntu ikhuluma inkosi khala kodwa khona la ngithanda khona le ndoda yathi mina nalizwa ukuthi hawu inkosi siyazi ukuthi usibanibani akasekho yini nje ngimlalele engimbulele kwathi makuphuma inkonzo sekuntambama yasiyicwecwa yafika enkosini yamakhosi ungaluzile yathi baba ngizwile ukhala Nkosi yami minosisi izovuma isono nomuntu baba ngathi ukhuluma ngayo ukuthi akasekho baba ubulawe yimi ngipindezelwe ukuthi nokuthi ngase ngimbulala Nkosi yamakhosi baba ngizonke litethelele yathi Nkosi kodwa kubo bonke bungazibulala lensizwa wathi kodwa ndoda ngoba uzovuma isono ngizocinga ukuthi yasivuma lesono umbulaleli msibanibani yathi baba ngiyaphaphata ngicela itethelele yathi lapha ebuhleni njengoba sizosuka la uzosuka la kuqala khona amasango lapha ebuhleni ekuqaleni kwayo bese umemeza abantu bangakini abangani bakho abasosonta nabo bekuzwe uthi yimi engibulale usibanibani wathi zoqala kule khona ethembeni uzoyivala lokhu umemeza babe isiquka abantu babhidle ulokhu umemezile uthi yimi engibulale usibanibani bathi masuqedile ivalile bese ubuya kimi angithi ufuna itethelele khuluma ngesono insizwa yenza njalo lensizwa yathi ngisho ngahlewa ngithunywe uNkulunkulu ngisho ngabulawa lesono ngifuna singithendele kunezinto abantu abasha sisendazo besithi abantu bazothi noma sifika abantu sibhekene ngathi sisilindile yaqala le ndoda yadrive ebuhleni
usibanibani njengoba engekho emhlabeni ukhalwa yime ngimbulele usibanibani njengoba engekho emhlabeni ukhalwa yime ngimbulele bambuka abantu naye kwathi inkosi ithe angabi namahloni sengikhathele isono ngiyasivuma lento lendoda yayenze masithe futhi ayeke manje nengelodi la emhlabeni yamemezeza uluvali isango yathi mayiqede isibele enkosini yamakhosi yathi baba sengiqedile wathi ngiyabonga ndoda ngisizodibana esabathini yangena inkosi yesabatha yayisingena inkosi yamakhosi inyanga yezulu yathi ngiyaphila amaNazaretha bathi hame yathi nimzwile umuntu okade ethi uye obulele usibanibani etsaya lapha emzini kaNkulunkulu babukana abantu wathi hayi umuntu simbonile abanye bathi uzophuma phakathi kwethu kodwa sizwa ukuthi yathi inkosi yamakhosi ngiyakubonela ndoda engumbulali bawungazi wena ukuthi ngithi kuvuma lesiso ngifuna ukucika ukuthi uqondile ukuvuna kwesono leso ngizovuma labantu ngithanda ngibona uyidela ase ngaphuthukuzwa akuthatha kwahlala nawo ukhuluma njalo ukuthi bayahlala abazonga lutho njengoba mguqile manazaretha ngithi ngizonga lutho bathi sizonga lutho wathi nomfana bengazi ukuthi uvuma ndabamuzwa ube besondile bethi uzobayili ngaba bantu akile imkhuba kubo nasebandleni ungakhi umntanonyazi okugodlile wathi ngiphuthile ukuzwa ngoba bekhuluma indaba yakhe angathi umuntu uvuma isono kanti uyasiplasha akastate wathi ndoda uthethelele namhlanje ngiyakubuyisela ukuzwa ini maNazaretha kodwa ngicela niqonde ukuthi abanye ngeke ngisababuyisela unomphelo ngeke besezwa lutho ngoba babeke bezwa balibheka sephezulu leli bantu ngithi khulume ngathi bakuphendule bakubhekisele ngeke ngisabanika ukuzwa bayohlala bephendulele ngithi ngithe bathuthe ubaba kodwa ngibathandile bathi niyangizwa nje manje kodwa uhambe sengivale ukuxuba bantu abasha siqaphele ukuxuba izwile ikhulunye ekseni siqaphele ushembu uNkulunkulu lophambi kwethu asimethembeni lo shembe siphambi kwakhe uyaqalwa lo shembe siphambi kwakhe kuyafungwa naye bonke ngaye banangaye kunabantu abadalelwe mabequba kuphumelele kubo boyiqimba ukuthi yile vuma kuwe okuzokwenza into yabantu athi kuwa wabelwana lokho kwake kwasuka indoda ikhwile imkhuba maNazaretha semphetha yafika ulingani yayisibanjwa wathi iqala lizongena wathi walibi lelicala yayisicabanga le ndoda ukuthi uzokwenza njani yayisibona ukuthi hayi ngoba ingasemhlabeni ithemba la uvele yiba abantu bomhlaba yasiqonde inyangeni enkulu yathi uzocela baba ngizimkhuba lapha adlulunga ingane sengibanjiwe manje ngiya esigwebeni esilikhulu ngicela ukuwina lelicala yabuza inyanga unawo 35,000 wathi ngawushaya phansi manje ukudonsa leminyaka wathi nakho-ke umsiza phambi sesigubhu yathi thatha lesigubhu yalele enkantolo yasho le ndoda yathi phuza lesigubhu uzothi uma usiphuza sizoshophelisa lokho kufanele ngabe wadlwengula ngakho ngeke kube khona uzothi uma uqeda uma ufika enkantolo uyibuze manje ukuthi makuthiwa wadlwengula ngani ngoba uyisidala uzothi uma uyophenywa futhi ngane ngekho lutho ababuya enkantolo uzothi sukhululekile bese ubuya ephakamisa isigubhu yathi bese nathi phinde kubuyele ekhona yakho kodwa shayi imali yampha umuntu angabonakala yathi indoda kulungile baba mangeze ukubona ngayithatha yaphuza indoda yaphuza itheli saphuza yezwa kudonseke kuvuka ukuthi konke ishophelayo konke sithelayo ma yathi inyanga ngembona indoda yazi yathi ngesandla yathi akukhonza ufuna ibonakale ngisho ubuze nje umbuzo wonke manje inkosi mawuthi ngenza ukuthi inkosi enkantolo wenze ngani ngoba ngisidala yangena ikale enkantolo yathi mayithi manje ngakwethu ndoda uphila imkhuba nje yathi inkosi enkantolo icela ukubuza laba bathi ngenza umkhuba nje ukungihlekani ngoba ngisidala phela ungazali angakho lokho ucabanga ukuthi kwenziwa ngakho kulemoya yaphila manje yabala iminyaka ihleze ehlelweni sokumanje yasangaze ukuza umbuzo uthi indoda wathi baba kuthiwa ngidlengule enhloboni ngoba nginalutho yabiza abaseduze yathi ngenani etoilet bangena babeyibuka yazi yacela iPA yazi yathi uyofakaza enyesilisa yafika yabuka yathi baba kuflat njengoba kuflat akho lutho wayenza ngani yasibuka mamanga yathi ngisuka ngalokho ngiyamhleka kumani lapha njalo umuntu nesitalo sikaNkulunkulu yona igrant eyithola ifoster ahambe nomhlawuhlelo impesheni ayilokhu lithi ugile ngiyayikila ngalokho kumani lapha baselephu noma ngethemba lomhlaba maNazaretha yithi themba inkosi yethu ngakho ayilahlali yafunga yasibuyele ekhaya iphuma etoli indoda yaphuma etoli indoda yahlala yaqiyama
yathi ayiqale inyanga lena hayi zizokwenzela nakithi zathwasisa izulu libalele kodwa iphumelelanga zinawo lamandla abantwana bonyazi khona kodwa bafanele abantwana benkosi khona abanikazi bazo khona abanikazi bazo bazohamba unyazi bezulu khona unqume Uyihlukanisi. esihlala nendoda esithi ake ngibuyeleke manje nami sengiphumule kahle fanele kuqhubeke ukuqhubeka nomsebenzi engangidalele wona ngitho emhlabeni akubuyele enyangeni ngiyothatha lesigubhu esinye manje sengifuna kubuyele Awusefuna kubuya. yaphuma indoda imvama ke manje wenyangeni indoda ihamba ngayodwa mayingahamba ngebusuku ngoba ikwenza kuyimfihlo yathi mayiqothoma akekho la ekhaya waziyo ukuthi inyanga yala ekhaya ikhulume nobani ukuthini yathi mayehlele esangweni indoda izolanda umdlalo bayo ngalesi sigubhu yathi mayize esangweni ifica indishi inamanzi mayithi yasondela iy'nganga zakhona ey'luma yayilumi zishone phansi iy'mpahla zilele phansi yasi mayithi yacina ufuba kuthiwa uhambile ushone ngolwesibili Maye. yakhala isipilo somuntu wesifazane omanga lendoda kuthiwa wenze njani nimkhonze kakhulu namhlanje akuvukwa ithemba lisebenza Awu. Became ngani ora. Hayi ngeke lesinto lesi. Awu. Inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Baba Nkosi yamakhosi dalo ezulu nomhlaba uNkulunkulu othi mesesha into yenzeke sembula nkulu kuvela ukukhanya ngiyakhuleka esihlalo nesikhulu sasezulwini amen. Lo guqile phambi kwesihlalo somkhosi uJabulani ngingwaka Khumalo isibongo ezweni lasenhla Nkosi emnambithi ngaphansi komzi wenkosi umzomusha kumfundisi umbhele amen.
ngokuhlala ke ngilapha eNanda ngaphansi kombuso kaBhekuzulu kayibonge inkosi. Ngenye imini bantwana basezulwini phakathi komzo ingcwele wasebuhleni esike sizwa abantu abadala abambesixoxela bathi inkosi yesithathu yake yakhuluma ngalo amuzi ingakabi khona yathi kunomzo lengayi yathi uyalenga ngamaketana waba usufika lo muzi phakathi komzo ingcwele ya inyanga yezulu yayisibe kumiyalelo yathi lo mzi umane uphathe kahle yathi ingilozi nyokuyibona ngamehlo ufika intombi yentethelelo phambi kwesihlalo esikhulu sasebuzulwini izobe kusizi lwayo baba nginosizi inkosazane kwaba seqhamuka insizwa yabe siyangicela lensizwa yathi iyacela ngiwayelekelele uyovusa umuzi kayise uthi ngabe sengivuma Nkosi engcwele uthi wathi umlisa mase phakathi nokumlobolo wayesemhlabela ucingo wathi cha ntombi yaka sibanibana ke sihlangane khona sizothi ukwazana kangcono uthi inkosi ngabe sengiya khona uthi okwenzeka khona ngazi kodwa waqonda ukuthi nje uNtombi kabusekho uthi emva kuba sibonene sengithi ngiyamfolela kakusasa uthi angiphindanga ngamthola encingweni ukuze kube namhlanje uthi kwaphinda kwafika esibili yathi cha ngiyafisa ukuba ngohlambululo ungilekelele ngiyovusa umuzi kababa uthi ngabe sengivuma uthi naye etheme isiphakathi ayisingihlabela ucingo yathi intombi asasibanibane ngiyacela basihlangane khona sizothi ukwazana kangcono uthi ngoba ngathi sengike ngagileka ke ngiphendukele ngakumkhokheli uthi wathi umkhokheli ayikho into ezoyenziwa nganyamshona khona ngoba uyalobola uthi ngabe sengiya uthi nayo lo nsizwa ngayigcina ngayo lo langa ngiphindanga ngayithola ngisho ezincingweni uthi inkosi sengidlalwa abantu uthi manje mangibala kwesine uthi wasasesiqhiyama abantwana basezulwini isilwane sona leso siphakathi wethu abantwana basezulwini twasabe sesiqhiyama sathi uyafuna yini mntana mangikwazisa ukuthi kungani ube namashoma ngaka na uthi wathi yebo baba ngiyafisa uthi wathi uyakhumbula wena ngenye imini usebagcileni nasebuhleni ukuthi wafikela ucingo lathi wazi uphutha umuze kababa mkhulu ngikhuluma ngalo baba mkhulu istop sokungcola einganeni zamaNazaretha lo baba mkhulu engeke ngibona ushembe ngisho ngathi uphuthuma kanjani kodwa mayeke wafika kuwo ufika zotha mase yadlula yiwo lo baba mkhulu esuphendula umfula la khona sibona intombi sihlangana khona nazo lo baba mkhulu ethi ushembe mehla nemkhosi yasezulwini abesafika kuwe hamba ngenyawa amabheke ngakuwo imliba phinda jikele ngale ngakuwa phinda ame futhi wona lo baba mkhulu thina abangane zamaNazaretha esiweyayo kangaka uthi nabe senithathana niyedokodweni thizeni uthi uyakhumbula yini mntanami uthi cha baba ngikhumbula uthi mana ngizokukhumbuza uthi nabe senithathana uthi nagudla amadodo lawa ngezansi nabheka lezansi uthi wathi baba iyabuya ingqondo uthi yini nafike nayenze edokodweni kwasekusinda akekho wayengayixoxa ukuthi kwenzakalana edokodweni uthi nani kwenza niyakhumbula yini uthi kwabe sekukhala insimbi yengane yasekuseni uthi yebo baba ngiyakhumbula uthi uthi lapha ekhaya uma kukhala insimbi yengane yasekuseni uthi sikikhipha ingilozi bade iphoyisa ubusuku bonke uthi khipha esezophoyisa imini yonke uthi lezi ingilozi mayikhishwe ekseni zikhishwa nomyalelo ukuthi hambani kuyona yonke imizi yamaNazaretha nifike nibabusise ngenzo bafika bakwenza ubaba nifika behleli ngeindaba zabantu nifike nibabusise ngakho uthi abantu bafika bengalele emsemzini kaShembe uthi nifike nibabusise ngawo uthi inkinga ke ngani yami inkinga yalesi sibusiso uthi siphindwa ngasikhombisa kwabe sekufika inyembezi wathi angazi umhlala muthi ngithini kodwa inkinga yalesi sibusiso siphindwa ngasikhombisa ngithi anginikhumbuze weyintombi nezinsizwa
zakuleli bandla ukuthi nakhona lapha ekhaya ikhona lensimbi. Engathi besingaqaphela abantwana basezulwini ukuthi uma ikhala izosifica sikusiphi isimo. Sengihlala phansi kuthiwa yake yakhuluma inkosi yesibili ulangaphuma sikotha nabalothali abahangula ikhuluma einsizweni ezazikhona ngaloso sikhathi ithi bafana bami ngiyadabuka ngoba ngibekile amadimoni eduze kwenu ithi ngifuna ukubona ukuthi lo July uyophela ninjani. Asiqaphele ukuba amaNazaretha njoba sikhona phakathi komuzi ushamba kabhejile ukuthi njoba senguvulile lo mhlangano athi ushembe ngihloba kuwo kathathu ukuthi akashongo yini ukuthi ngibekile amadimoni eduze kwenu ngifuna ukubona ukuthi lo mhlangano uyophela ninjani. Baba Nkosi yamakhosi sengihlala phansi. Ngiyacela Shembo ingcolo ba ungikhumbule. Ukhumbule Nkosi yamakhosi intombi yakangide kuyiyona ngibhekile. Impela Shembe makuthiwa umesulweni yembizi umondlo ezintandane ngikubonile ngofakazi. Ngicela Nkosi ba ungikhulisele yona ngoba ike yasuka ukugula Shembo ingcwele besingasathembi. Kodwa ngoba wehluleke Shembo ingcwele nakho isikhona isindile. Ukhumbule Shembo ingcwele insizwa engiyilamaye umelusi wakaKhumalo Shembo ingcwele ucela umsebenzi ngalowo mazwi ngicela ukwehlela ngezansi inkosi busene kuzwiye. Shoshela madoda. Samba isitimela. Umshumayeli umthembu evela bahleka umfundisi uDube mayibonge inkosi. Ngiyabonga insizwa zezikhulu ukuba ngihloniphe ningiphe ithuba lokuba ngisukume ngiphakame ngibabaze umsebenzi omkhulu uBombela owawenza evela bahleka mayibonge inkosi. Kuthiwa ngelinye ilanga bagcwele zake zafika insizwa zaDube la ekhaya ilethe ukukhuluma kwakunesifo esasikhona kwaDube kuthiwa bangcwele inkosi yayihleli phansi kwehlahla kuthiwa abantu uma beqhamuka uma bebeka umfundisi le ndaba kuthiwa yathi inkosi uBombela ikhuluma yaseMakondo sengizwile ngizofika ngelanga elithile bathi uma bexoxa le ndaba yathi kwefika uBombela isitimela yaseMakondo kuthiwa wayefika ehamba nomfundisi owayehamba naye namakhosazana amathathu. Kuthiwa bangcwele wafika ngomanzi amnyama kunoqwayinduku ngaphambi ukuba ungene umanzi amnyama isigodi esiphethe uyena umfundisi. Kuthiwa bangcwele babeshaya ingoma ethi waqala izitha waqala ukuphakama bangcwele amen. Kuthiwa bangcwele nangempela abantu babefike phela bahleka ababese ngakho lokhu kufa okwakukhona okwakunjengochoko kuthiwa wakhuleka uBombela wasethi ukufa kuzophela mayibonge inkosi. Bangcwele umusa ekhuluma ngawo wasefela bahleka ulose sihlabeleleni sesi100 osesihlabeleleni 177 uthi lapho subabiza abanye osesihlabeleleni 221 osesihlabeleleni 22 222 mayibonge inkosi amen. Bangcwele kuthiwa ngonye usuku inkosi isethembeni zayo kwakulwesine ufika umama weNdiya okwakuthiwa uNoyinkobe ithi inkosi bangcwele ngiyawuvala umhlangano kunesigijimi esefela bahleke. Kuthiwa nangempela bangcwele inkosi yafika efela bahleke yambuza lo mama weNdiya okuthiwa uNoyinkobe kuthiwa yathi inkosi muphela ukudla
base bemphekela inkobe wathi inkobe umama unenkobe weNdiya owathi inkobe evela bahleka lelo gama wathola lapho bangcwele amen yabe siyambusisa inkosi yamnika ingane zabantwana ezabantathu eyokuqala kwakuthiwa ulwandle uthi ngoni yosuku ngisekhaya lihle bangcwele ngoba lapha ebesithi maseThekwini sikhonze khona uthithi indaba kaNoyinkobe ngayilalela le ndaba eqhamuke evela bahleke ngathi nakho lapho engiqhamuka khona Molunye usuku bangcwele kuthiwa insizwa nentombi zake zahlala phansi kwetshe la uBhombele wayehlala khona umebuka imgidi umehlele buka abantu bakhe kuthiwa ngonye usuku inkosi yezwa ngeswi ukuthi liyakhuluma itshefe labahleka lithi mina sengingcolile bangcwele abahle enkosini insizwe esidalakho ubaba umkhulu wamqamba igama wathi uhlezi nempi uthi ngonye usuku baba esibizile sise Durban station la wayehlala khona ehlala ngase ethembelihle kwamashu uma sifika sihlala lapha uthi badabami uma nginibona liba ngaka ngizongikhumbula abafowethu uthi ukuba abafowethu bakubona lo umNazaretha ubuhle ngabe abadlulanga emhlabeni ubaba bangcwele wakuthanda uNazaretha uthi ngonye usuku baba ngimfica esitimeleni eshumayela esitimeleni uma sesibona sesifika esitimeleni uthi bafana bami wosani lapha uthi niyayibona lento engiyenzakho ngithi siyayibona baba uthi nize ningayiyeki lento wakuthanda bangcwele ubaba uNazaretha ngoba ngiyakhumbula ngonye usuku efaka phakathi nekhaya ephethe imbuzi sibancane ekhuluma yonke into sikhuluma nje thina sinemfimbo kababa ethanda uNazaretha mayibonkosi ngonye usuku bangcwele sengizohlala phansi insizwa uthi ubaba umeze lapha kwinyanga yesiZulu la ekhaya uthi yafika yambambathe emahlombe lithi mfana wami ufunani wena uthi ubaba wakhohlwa konke owayezokwenza lapha owayezokubika ngoba kwakukhona inkinga wayezoyibika emsebenzini la wayesebenza khona eAlsa ithi inkosi yamakhosi ufunani wena lapha kuwe ngoba ngikubona wena okhanani lakho uneyifundiswa wena ngikubona lapha unabashumayeli lapha unabagcotshwa yini oyifunakho bangcwele ngiyangithi kumnandi uba eNazaretha mayibonkosi uthi umama sezohamba emhlabeni umama sesibizile sonke esezohamba emhlabeni ngaphambi kokuba umama ehambe emhlabeni uthi umfowethu emfica umama elele ngohlangothi umama elele kabi uyakhuluma umama uthi ngoliyambiza kodwa unyazi lwezulu lithi wena ungahambi uthi ngoliyambiza kodwa manje iluthi unyazi lwezulu ungahambi mina ngisakudinga ngizafuna ukusebenza ngawe wasibiza bangcwele umama ekhuluma nathi esesibhedlela sonke esiyana ngokuNazaretha ngakhumbula ubaba esiyana ngokuNazaretha ngizwe ngijabula uma ngibona insizwa zakwethu zithe shi ekuNazaretheni ngoba bangcwele lokhu uNazaretha kwangena kwatshaleke ekhaya uthi umkhulu wethu bafana bami ubaba wenu njoba nina ningamaNazaretha thina sazi ukuthi asingene ngani uNazaretheni ngoba thina siyasazi isiba sikaShembe la uShembe khona owayibhabhathisa khona mayibonkosi amen ngensizwa zesizulu ukuthi ninginike ithuba ningihloniphe ngiyacela ukuthi sengathi inkosi enkulu esehlalweni ngakhumbula umndeni wakithi la sisuka khona asenabazali bangcwele sizintandane ukuthi noma ubani uyonile ehlele ngezansi silalelana kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi sisenkolweni amen sifisa ukuthi ke sengathi nomusa sendelo bahleka bangcwele ngothintayo sengathi ungakhula insizwa zinamathelo khona zingapheli ngoba bangcwele kunomlando omuhle kaNkulunkulu onathi Nkosi kusebenzise Amen. Ngiyikhetha inkosi enhle amaNazaretha unyazi amen. Umntwana wakamkhwanazi emzini waseMphuza ayibonga inkosi. Kwakusesipholi amaNazaretha ingcwele Thixo woThixo. UNkulunkulu okulunga. Baba nyazi wezulu. Sangena sizinsizwa sizokwenza leyo ndaba leyo wasibekela yona wasabela yona. Sathi inkosi yokulunga sisesipholi wase ukhuluma anti uthi batabami njoba nilapha niyamazi uNkulunkulu walokumuntu sathi anti siyezwa anti silalela
uthi sasikhona ukuphakamela okudala uthi wakuhlezi inkosi ulangaphuma sibothe abalothana uthi kwakuhlezi nje kunikelwa wase banikela abantu kwasekuhlalweni uthi kwathi ngatheni kwase kubonela umntwana eqhamuka ephethe ingane nayo umuntu weza kwathiwa suka enkosini ayewagcina wafika wasebuza ke ngithengwane waseyasho anti uthi wayiphethe ubaba uNazaretha uthi wafika kumbeka phansi wathi hawu kanti lo muntu wathi mbekeni phansi uthi kwathi ngetheni kwase kuqhamuka inkomo uthi inkomo yaqhamuka yathi ifike imhaqa lo mntwana lona ithi yafika imhaqa lo mntwana uthi yamhaqa ngolimi ithi inkosi wabona le nkosi yamaZulu ivuka yayisithi lo uyise webantu ulunyazo wezulu lihaqa ulimi bayibonga inkosi Nkosi Thixo inkosi yamaNazaretha ibuka le yathi batabami yathi uDriver wawudlangisa wathi hlangisa July na October sambe siyebhekisiya hayaphuma inkosi yafuna amaphoyisa elile wayesidlangisa amaphoyisa inkosi yamaNazaretha azosibimba uthi inkosi yama phakathi kwesihlahla yathi wena ke mntanami so yasibeka isandla kanjena yasibeka isandla nje babu wenzani hayi imbalisa ngemvula ukuthola uthi bafika amaphoyisa ayiphethe ibhamu thoka amaphoyisa ayikaze babona hamba wafika kumama kwakamemela wafika yafika inkosi yamaNazaretha yathi baba sengifikile yathi ngizwile ngisengizwile ezulwini thoke yakhala lapha ukhala umntwana hawu bani umntwana inkosi yamaNazaretha uthi ngolo makhosazana esimbamba esimnika amakheke esifikishiya amakheke esimbamba yambhekisa lena yambamba mahlombe fishane la kodwa ibandla eliphakathi bekunjani maNazaretha imithi inkosi yamaNazaretha ithi ngidlamna nomuntu ongangifuni ithi ngisabathe ngibhekalena ubani nobani thi ngiyamgxoba ngibhekalena ngiyamgxoba bephethe ibandla kunjani namhlanje kunjani namuhla ithi inkosi yamaNazaretha omnye usuku ithi batabami sekufika abantu ababili lapha ufika unkosikazi wathi ngicela abantwana yathi inkosi abantwana bakhabikho ngoba kuyenzeka ungabelwa lutho wathi ngicela abantwana yathi inkosi abantwana bakhabikho yayisi ibuya ikhuphula inkosi yamaZulu omhlaba kuba yehle ezulwini yehle thina bona indini ngiyangidideka iNazaretha uma nginamanzi ushembe uthuba ngoba muyiNazaretha funa noma ifike izinto uthi yini engasihlwaza nothando kaShembe ukuzingelwa ukuboshwa indlala noma ngaba yikuluphi uNkulunkulu onguShembe kuyenzeka kuvivinye noma kulini ngezinto kodwa wena kufanele uhlale ethembeni elunguShembe ubuze ukuthi inkosi yini engasihlwaza nothando lakho
ngoba ngolunye usuku phakathi komuzi wasekhaya insizwa engukhokho wami yasuka phakathi kwasemadlazini yahamba yabheka ePhakameni abantwana ingabatholi yasifika phakathi komuzi wasePhakameni yasifika ugagane lasifika lihlezi ugagane laselithi Nkosi baba insizwa yomthiyane yayithi mntanami wena ithi uthi umkhokho uthi ngacela Nkosi ngathi Nkosi ngizwile ukuthi ufikile njengoba ubona Nkosi abantwana anginabo ithi Nkosi sePhakameni uphombele thema samankondo yabamba isandla yathi mntanami laba abantwana bakho yababala ngegama yathi oqala uphila ngizwe yathi owesibili uMongeni yathi owesithathu uMdumiseni bazala nje benjalo wathi labantwana sebezele sekwisikhathi enkosi yesibili bathi Nkosi mkhulu ebonayo langaphuma isikothe bathi mkhulu thina ekhasi nayo intombazana uthi yabuka ingumahlombe yathi hawu ubani baba wena wathi umthiyane hawu umthiyane lo thuya mina lokhatha mina bathi bahamba uthi yathi ngizombuza yathi mthiyane awusho ngani ukuthi ingane zamantombazana awunazo yathi Nkosi ngiyithola ziyachitheka uthi Nkosi kulungileke thina sizomnika ezulwini ingane yethu uthembisile igama layo ukhona namhlanje uyaphila ugogo wami loyo Nkosi ukulunga ngiyabonga Nkosi mhlambe lokho bekubaleka kakhulu Nkosi ngisho Nkosi ukuthi awufani nabanye abantu ngifile kuwena Nkosi agibesina unyaka odlule Nkosi ngawubika Nkosi umshado angisilela Nkosi yamazulu omhlaba ngabeka lonke Nkosi usizi lolu ngiphethe Nkosi wazwa mamatheka Nkosi wathi Nkosi ngacela Nkosi athi ube khona ngempela Nkosi umshado Nkosi waba indume ezulu Nkosi waba mkhulu ngaphansi zonke ngoba usho wena ukuthi uzoba khona amen Nkosi uthemba njalo Nkosi uthi umfundisi othize endidekile unkosikazi waka Israel uthi ngididekile ngazi ukuthi lapha kumina kunjani nami uMakonde Nkosi ufikile phakathi komuzi wasekhaya wadideka wavuka usizi savuka zonke izinto ngase ngiyakuwe ebuhleni uma ngifike ebuhleni Nkosi wabamba Nkosi intambo wathumela ingane Nkosi wabamba intambo yokuqala waphinda wabamba intambo yesibili wasukhipha isibusiso uthi ingane sikhipha isibusiso wathi ubuya yasibuya ingane yathi uthi ubaba ngibuza ukuthi sikhipha isibusiso wathi ubaba uthi ngibuza ukuthi umntwana wakho ithempele ngoba Nkosi wasufuna ibhakhodi wasufuna Nkosi apha Nkosi ozothuma ube khona isibusiso sihlale khona zikhona Nkosi yamazulu omhlaba njobe intambo wayebopha zambili wayebamba zambili bakhona abantwana Nkosi ababili abafana amen ithi shebe uNkulunkulu engcwele khona lebona Nkosi okuyona bheke nami Nkosi itha Nkosi izinto Nkosi ezimbi Nkosi ezizimelayo akukho Nkosi lapho ohluleka khona Nkosi awuhlulwe lutho Nkosi abazohluleka lutho akukho Nkosi owahlula Nkosi empilweni yami Nkosi wathi insizwa sayiphethe ibhamu Nkosi sezithi ifuna indawo yasekhaya wasufika wena ebusuku wasufika Nkosi wasungibuza wathi phawu yasayo athi Nkosi angisabi nawe namhlanje umhlaba wasekhaya ukuthini wona ke just pray nawazi nevele ngikanani ubuyile kuthini ngeona amen njembo kulunga Nkosi usisizulayo ingoma amashumi amabili nayo izwe angithi Ayibonda
ekuseni. Kodwa unayo inkosi. Khululu eziboshwa Simayedwa oguqile phambi kwakho Nkosi Mthami emandeni ethembelini ekuphileni ngokwamantoko noma ngokuzama impilo ngisegoli embukweni ithembele. Khululu eziboshwa sibonga umusa sibonga uthando futhi osithanda ngalo noma Nkosi sinezono vele ke Nkosi zikithi ngoba zashiya obaba bethu kithi. Khululu eziboshwa ngelonye usuku kwakukhona umuzi lo muzi Nkosi ayikho into ababengenayo phakathi kwabo babe ngaswele lutho yonke into abayifuna bayithola ngaso sonke isikhathi abafuna ngaso usizi kuphela Nkosi yamakhosi ababenalo lalulunye babenganawo abatwa isikhathi eside kwaze kwagcina kwavela umgawo ukuthi kukhona lezi ingane ekuthiwa ziya adopt bahamba bawayifuna lengane babhalisa amaphepha khona baqeda bathe bephakathi nawo base bebayalela laba bantu abazobanika lengane bathi lengane kufuna nazi ukuthi inokufa okuthile okukuyo lengane njengoba inokufa okuthile kuyo ngesikhathi esithile iyajova ngesikhathi esithile idla iphilisi kufuna ke nina niqiniseke lokho ukuthi ngalezi ikhathi ezibekiwe niqiniseke ukuthi ngempela makufanele ajove uyajova makufanele athole iphilisi uthola iphilisi bakubona kulula babona ukuthi ngeke bakhohlwe lezi zinto ngoba babehluphekile bayithatha lengane yahlala ekhaya kuhamba isikhathi kwaya kwase kubonakala ukuthi impuphu masiyithengela ekhaya ayisayiqedi inyanga ngoba sekukhona umuntu odla yena uyadla futhi lo muntu hayi kancane amasithenga irice sekuthi make yophela isonto lesibili suke selicaca ukuthi nalo liyophela kanti kade lihlala kuphela inyanga base behlala becabanga ukuthi no okay sesigcinile ikhathi anikezwe ngazo amaphilisi najova ngazo kodwa manje inkinga ukudla kuyaphela sizokwenza njani wayisethe omunye hayi asinciphise ikhathi adla ngaso nangekhathi ajova ngaso nangesikhathi athola ngaso hleze ukudla kuzocishe kube ngcono kongeke base bayakwenza lokho kuhamba isikhathi yayisiyagula lengane ngoba umjovo ayisawutholi ngesikhathi namaphilisi futhi ayisawadli ngesikhathi kwaya babothi sigula kakhulu bayithatha bayiphindisela lapho ababekade beyi-adopthe khona bathi sesiyehluleka lengane ngoba iyagula kakhulu umbuzo wafika wabuzwa kwathiwa konje ngesikhathi nimthatha lo mntwana lapha sathini kinina base besho nakwenza yini hayi sakwenza kodwa sabona sekwenziwa ukuthi asishintshe ikhathi asisenza niyabona ke into egulisa lengane ukuthi nina nashintsha Nkosi yamakhosi sesabi ingane waseboleka zona mzuka lesibhabhadiso njoba sikhona Nkosi ngisuke noma ngingenamali ngabotha nginayo kodwa ngiyahamba ngejuthi
Bengihlushwa into eyodwa Nkosi yamakhosi. Ingane shembu wangiboleka yona. Ngoba izofuna umjovo wayo lapha phambi kwakho. Uma Nkosi ngizoyincisha lowo mjovo, ngizogcina nami nginciphe ebusweni bakho. Sizojova Nkosi yamakhosi. Sizodla lelo philisi Nkosi elikuwe esandleni sakho. Uthi usulikhipha Nkosi silithole sonke ukuze uthando lwethu oluthanda wena Nkosi lungapheli. Amen. Ebese Nkosi olukuwe ke lungaphezulu kokuthanda thina ngoba thina oluthabe lifishana. Kodwa ngiyazi Nkosi tholo lwakho lukhulu. Ngoba usithanda Nkosi noma sinje. Sifukameleke Nkosi yamakhosi. Bese kuthi Nkosi abantwana siphe bona shebo. Bangamuki kithi. Bangagcina Nkosi sebeza kuwe sebezovalelisa. Ngoba Nkosi maye sesukile kimi sezovalisa kuwe ngizobonakala sengathi izinto engafanele phakathi kwalomuzi. Ngizobonana ngingasenayo umuntu ongilawulayo ngoba usumthathile wabuyisela ephukeni ngokumbeka ngoba sengihlukumezile. Mina nje iphilise elikhulu mangase nje uNkulunkulu manje athule lapha esitaleni athi ugida awukho ngavale ngife. Ngoba lona philisi lelo. Ilona philisi enginalo ukuthi beyokhala isigubhu emva kwami ebese ngithi khonto eyenzekayo kimi. Ngizocela lo mjovo Nkosi yamakhosi. Kule Nkosi izulu ube ngangentaba. Ungasishiyi Nkosi ekudeni ibizo baba. Esele yodwa Nkosi engasenayo. Kodwa wena Nkosi uNkulunkulu phezulu kwakho ukuthi ube isihlalo kuyo. Inkosi kusise ebusweni. Kelandela mumva Nkosi enkulu yasebuhleni bakaNazaretha unyazi lwezulu. Oguqule usimangaliso kanzuza endwedwe ethempelini laseNkanyezini baba umshuna mhlophe mkhokheli umama wakho. uNkulunkulu wasephakameni. Ngiguqela lapha Nkosi ukuzokhokha noma Nkosi ukuzobonga. Ngingumntwana okhula ekhaya komame ngoba kithi kwabhubha bonke abantu. Kodwa into engiqaphela lapha ekukhuleni isifo sokucindezeleka uma ngilele ebusuku. Waqala ngimncane ngiphupha ngijahwa izinyoka. Ngaze ngafika nasesigabeni sokungena ebufaneni lenda yazi yasuka kimi. Ngakhula nje ngafunda isikole lento ikhona ngaze ngaphuma nasesikoleni. Kwashana sigaba sokuba ngane. Lento yazi yami ngakimi. La kuguqwe khona ngangiceba lento. Noma phi uma ngithola ithuba ngangeze ngayikhohlwa ngoba yayingihlupha kakhulu. Uma lento izokwenzeka abantwana benkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngangivamile ukuzwa uma izokwenzeka ngokungajwayelekile ngoba babusheshe bufika ubuthongo nomzimba ukhathale nje. Bese ngizwa ukuthi kuzofika lo muntu amba. Ora uNkulunkulu wasebuhleni Thixo ngamdela umuntu nami Nkosi awuzange ungidele. Omunye ubusuku uma ngizwa lento kuba izawufika ngase ngithandaza. Kwesinye isikhathi uma ifike kahle lento noma ngithandaza ithi hayi nasekhaya ukhona shembe. Uma ngifaka uMnazaretha ifika ithi nabazali bami banawo lengubo. Uma ngibeke nefoto ithi nami shembe ngiyamazi. Kodwa
Nkosi kukhona usuku lahluka kwezinye insuku yafika lento yangena ngomnyango ngayibona lento ukuthi angikhe kulaleni kwakusathi ndelelele lobuthongo yayisingena lento ngomnyango ngathi mangithi qobo ngizama ukuhlehla ayisifika kimi yathi namhlanje lokugcina uhlezi ukhuluma ngalo shembe wakho namhlanje kokugcina ngithunyiwe kuthiwa ngizokuthatha ngayibona uNkulunkulu omhle wasezulwini uNkulunkulu wasekuphakameni ngiphume emzini wakithi endlini baphuma Nkosi ngesango mlandela lento abaziye endwedwe ngazibona ngidlule eboxa ngashona phansi ngomkhukhuze imlo emzinyathi ngilandela lento ngashona phansi ngadlula emtshebheni ngashona phansi nalento siyahamba lento yenzeka ngokusheshsha maNazaretha uma uNkulunkulu sidlula noma siqhamukela emzini wakabheka uZulu Nkosi ngabona kuphithiza uma sengedlula isango lakabheka uZulu ngase ngicela kulento ukuthi hawu ngibona amaNazaretha lapha kulomuzi ngicela bangene ngivalelise ngoba ngezwe kuvuma nasemoyeni wami ngiyahamba namhlanje ngangazi uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi umuntu mayihamba zonke izinto ayithandayo ziyadlula nabantwana Nkosi ongabele bona emzini kababa ngaba bona bedlula noma nkoti nomama ngabona nje konke kudlula lezinto osukuzithanda mawuzohamba ziyezidlule zisheshe ngiyacabanga uNkulunkulu usuke ekukhombisa ukuthi ngokugcina uzibona Nkosi yasemhleni bamaNazaretha ngathi Nkosi uma ngingena esangweni lakabheka uZulu ngafika Nkosi insizwa kaHlopho igama layo uGqosha yayihlabelela amasanga engakavalwa ngase ngizama ukuvuma ngithatha lesihlabelela kwase kuthi gquzu ngase ngiphaphama ngaphaphama uNkulunkulu impahla engangigqokile kwaphoqa ukuthi ngishintshe ngoba nombhedo wawumanzi ithe ujuluka izobonga uNkulunkulu ngoba ukuba Nkosi awubanga khona ukuzwa kabheka uZulu abantwana Nkosi ungabe Nkosi bafana nami ubaba ongizala wahamba nenyanga ezintathu mama enkonile izobonga uNkulunkulu ngifisa Nkosi ufihla umuzi wakithi ogama lalo lwesutheni khumbule Nkosi baba ongizala akaze ngambona namhlanje sengize ngayindoda ngaze ngimbone kushephusheni usizi loNkulunkulu engaze ngalikhohla Nkosi noma nganama kanjani noma ngajabula kanjani kodwa ngikhohle ukuthi ngizalwa indoda sengize ngenza ubudoda phambi kwabantu kodwa wena ngaze ngibone ngamehlo ngelinye ilanga emzini wasekuphakameni kuthiwa ke yakhuluma inkosi yesibili ulangaphuma Scott ithi maNazaretha uma umuntu engakhi indlu lendlu ibe nomnyango ngapha ibe nomnyango ngapha athe phakathi umuntu bese ngqongoza umuntu ngapha omunye ngqongoze ngapha lo muntu angavula ngaphi lo phakathi ayisethula madoda ithi Nkosi bese kuthula kulomnyango ngapha ungqongoze kulomnyango ngapha lo muntu angenza njani bathi baba ngavula kulomnyango ngqongoze ngakho ithe kunjalo bantwana basekuphakameni uma niza lapha ekuphakameni nizongqonqoza Nkosi siyabonga sicela Nkosi usibone sifihle Nkosi naseyithembize ngizwe babethi Nkosi usebenzisweni amen kepha wena
nasebuhleni bamaNazaretha ngiyazi bezulu Nkosi alikho elinye igama singabantwana abancane bakuleli bandla esibona Nkosi likufanele ngaphambi kokuthi ubizwe ukuthi uNkulunkulu wena awuyena nje Nkosi uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu abanye uNkulunkulu umfana oguqe phambi kwehamenta yasezulwini umthokozisi wamncwabe wena seMaqadini enhlala kahle eTempele ayibonga Nkosi njoba silapha abantwana beNkosi sizophuza umfulelo omkhulu unyazi wezulu ngoba noma izinto zikhona emhlabeni kodwa Nkosi kona konke noma ithemba sesiphela kuthina kodwa Nkosi mawuthi uqhamukile nomjimba wakho Nkosi lesigqoko sakho ucotho uzongena eTempelini siyabuya ithemba Nkosi kithi amen umfundisi uMngoma ngelinye ilanga uthola iphethe inkonzo mabexoxa abadala emzini wasekuphakameni eyishinda makashembe phakathi nendawo nenkonzo akhulume ngeindluzela zezulu athi mayekhuluma indaba kashembe esethi indluzela zezulu seliyayijobekela ke ubaba ilanga mase seqedile inkonzo umfundisi wenkosi eseyibuyisela enkosini yaMazaretha isiyajobelela inkosi yaMazaretha iMazaretha ukube kuyangami ngabe mhlawumbe niyambuza umfundisi uMngoma ukuthi yini indluzela yayisibuza iMazaretha niyazazi indluzela ukuthi yini yayisithi ukuthi ngichaza yayisithi indluzela yathi silwane esithanda amanzi kodwa asihlale eduze nawo uthi sihlale endaweni eyugwadule uthi kodwa mase siwafuna amanzi uthi akukho kuwe kuzivimba endleleni uthi sihambe sowaphuza wayesethi nje umfundisi uMngoma ethi nina manane izindluzela ezezulu usho ukuthi noma ngathiwa kunini mase umfuna uNkulunkulu phambi kwenu uthi noma kuthiwa imali ayikho kodwa uhogela uzumfuna ubaba uzumthole la engakhona amen njoba silapha Nkosi ezinomhlaba hayi ngoba Nkosi sinemali noma sinani kodwa Nkosi izophuza emfuleni omkhulu uwe Nkosi ngiyakhumbula Nkosi uveze uNkulunkulu bakho lapha ekhaya kithi gulisali kwazi singizakayo kuMasilango Nkosi wayese ekhishwe iphaphu ngo2009 wahlala ke esibhedlela bamkhipha inkosi uthi ngisifudumele uthemethu unyuka phezulu lapha ngosuku lokutshala kwenkosi uthi ayisephela amandla lapha entabeni ngendlela kwagcwele ayisephela amandla bambuyisela emuva ekhaya bamthatha inhlasuthu ezayithanda uShembe zathi hayi ngeke sitanyuwele ebuhleni siye kumntaka Shembe simbone egula phambi kwethu sizomthatha sizombeka eklinika alithole usizo mayifika lapha ekliniki esibhedlela uthi wanalela elinye iphaphu selinenkinga sekufanele manje kubona kahlale la esibhedlela wahlala Nkosi iminyango ithi yaba u4 Nkosi sihamba sifuna Nkosi ezinomhlaba uthi kuzokwenziwa njani baze bamqamba igama onesi lapha kwathiwa treatment failure ngoba onke amaphilisi ayikhishwa Nkosi kodwa ayingasebenzi kuyena alikho Nkosi elithemba esinalo ngoba zikhona izinto zasemhlabeni ukhona nje indoda ethize esake sayalelwa wena kwathiwa siye kuyo yafika yanquma Nkosi yamaZulu ngizama ukuveza ukuthi uShembe ogcina yafika yanquma yathi hawu na kanjani uma wakho nabafana ngoLesine na kanjani esho umsombulu kanti ngoLesine na kanjani uzobe sehambile emhlabeni ngase ngibe nenhlanhla Nkosi ezinomhlaba ngakubona ulapha eKhawashi hayi uShembe akasebenzi ngoba usumbona ngoba ehleli la epulpit uShembe usebenza yonke indawo khona umzimba wasemhlabeni khona njengoba ehleli la akekho la ukwelinye izwe usiza abanye abantu amen ngakubona lokho kithi Nkosi ezinomhlaba ngithi ngiyele esitolo lapha ngiyakubona Nkosi uzopheka laba abasebenza lapha Nkosi eKhawashi yakho ngase ngisondela kuwe Nkosi ngoba kwase kuvela odokotela bathi cha ikhona imedication esingaze simnikeze yona kodwa asikamnazi isiqinisekiso ukuthi izosebenza kuye sizobe sizwe itest bayibala izinto ukuthi cha ke uma kwenzeka le treatment ingahambisani naye uzohamba ngewheelchair impilo yakhe yonke noma sanganelwe ekhanda bayibala izinto sasishingikaza nathi ngoba isalikwazi phela sesithanda ngase ngibika Nkosi ezinomhlaba kuwe uthi umbuzo Nkosi wangibuza ngona wangibuza Nkosi ukuthi ukusiphi isibhedlela hayi unyazi wezulu uNkulunkulu wangibuza ukuthi ukusiphi isibhedlela ngase ngisho Nkosi yamakhosi ukuthi useKing George kanti Nkosi ezinomhlaba ngibuza ukuthi ukusiphi isibhedlela wena Nkosi uyakhona angizange ngize ngimtshele uma ukuthi sengibonene nawe Nkosi yamakhosi ngafonela umfowethu ngathi mfowethu kade sengiyobika kubaba wathi ubaba ukusiphi isibhedlela wayesethi wona amaphilisi kuyafana nithawadle lawo ngathi asahambe siyosayina kusasa masifika ngakusasa esibhedlela siyafika umaskasi simxoxelele uthi yazi unyazi wayengakazi azalibone ngoba walala esibhedlela kwaze kwabe leyo ndaba wayibona nje emafonini nasemaphepheni kanjalo
uthi uyazi ngithe ngihleli la embhedeni wakhe ke wawumbona umuntu mesuke eqhamuka lapha kwi-lift ezepassage kanjalo esibhedlela uthi wathi mayibuka wathi hayi lokugqoka phela ngiyakwazi inkosi yamanani legqokani uthi wayeselibona unyazi wezulu luqhamuka luza kuwe ngqo lafikela mshaka esibhakela la ehlinze khona ekuqaleni lathi inkosi ibusi usuphelile wayesephenduka ebheka le mail phenduka phele umjiva la ngemuva ubhale 100% unyazi lwezulu amen esikhathi mina ngikuqa khawashi ebuza ushembe ukuthi ukusiphi isibhedlela kwaya kuye same time ngaleso sikhathi amen ushembe akasebenzi malala ngende ushembe khona yonke indawo kuphela nje ukuthi simthembe inkosi ezizomhlaba khumbula umndeni wakithi inkosi kusenekuzweni amen Anamusha Koselo Sengo inkosi yasemhleni bamaNazaretha lo mntwana oguqile usibusiswa kaDlamini enqobile eThempeli khona lapha eShowa ayibonga inkosi Nkosi yamakhosi zokhuluma indaba yakho ngithi mangiguqile bese ngikhumbula elinye ikhehla la kaMkhize lasendlini ebomvu ngilikhohle leli khehla leli khehla olubaba kaMvangela uMkhize wasesikhawini ubaba umhlalo oqala wena nabathi esihlangene ngayo ayibonga inkosi khona amazwi ayivamisa ukukhuluma ethi kude kuphakameni ethi ungakholwa ukholo mhlawumbe unethikithi elilodwa leli lokubusiswa uyonede uqale uthi usiyofunela esibili lokuyikhethela lokubhajadiswa bese uhlubuka sibabonile bantwana benkosi nabanye sasinabo ngaleli yalanga noma sibafishane esasinabo kuwo lo muzi wenkosi inyanga yezulu ngiyakhumbula ngelanga siguqile sizoqoqosini uthingo lonkosazana sasibafishane intombi ezala ubaba engikhulisile yayinginikeza ishumi ithi ngofika ucele lo muzi wakini ukuthi uphile bese ucela ukuphasa yona nto eyicelwa ngalesa sikhathi sibancane uma sesifikile lapha eJudiya sengiyabona sengiyakhumbula ukuthi hayi le mali iningi kakhulu bese ngiyihlakaza bese ngisala isihlanu u50 cent bese ngifika phambi kwesihlalo ngithi inkosi ngicela engucelayo bese lihleka ukuthi ngolonkosazana uyasazi ke nawe leso simali bese sihleka bese sithi hawu ugogo wakho ukunikeze emalini bese ngishawa ubalo bese ngikhipha bese libona inkosi ukuthi ngiyadumala noma ngiyethuka bese nginika isibusiso bese ngihamba kodwa ngikho lapho kusendabeni yokuhluka ithi leli khehla la kaMkhize kuyenzeka ukhule kuleli bandla uthi mawusumdala sengabe uyongena ulungelo uyababheka bezayo bese uhlubuka ngiyakhumbula indaba yalakhulunywa ubaba umfundisi Mathunjwa ngelinye ilanga
uthi kunensizwa eyayikhule kahle kuleli ibandla ikhulele eNazaretha izenza zonke izinto kodwa itheme sifiwe kuhlubuka isindala waseyibiza ubaba wayo wathi mntanami angifisi ukuthi uphume kuleli ibandla lensizwa yaqhubeka yenza izinto zasezweni eyakhula ingasenzi esingena ukugula ngelinye ilanga kwase kuyiqina lokugula uthi baba Mathunjwa sasesihamba siyayithandazela sithema siyithandazela kukuhle sibona ngempela ukuthi umoya kaShambu khona phakathi kwethu phela kuyenzeka ukuthi manikhuleka uzwe na umoya uMshambu khona kodwa mawulindile ngikho kodwa nawo ngoba kusayisemncane kodwa uthi ubaba Mathunjwa ngoba sasilindile simuza uShambu ukhona phakathi kwethu uthi wasebhonga umuntu kulensizwa wabhonga umuntu kulensizwa uthi sasa siyibuza uthi ngase ngiyibuza ngithi ubani wena uthi esiphendula lelizwi lalendoda likhehla lidala likhuluma kulensizwa athi hayi mina ngusibani ubaba wakhe lo muntu enimthandazelayo uthi mina futhi uma kunjena ngeke azasinde ngoba ngadlula emhlabeni umoya wami ubhlungu kakhulu ehlubuka indlela engangimkhulise ngayo ngibani basabedideka siyokwenza njani uthi sasesithi insizwa ake siye enkosini ulanga phuma siyothe uthi yesiphendula lendoda ithi hayi noma ngingaya kodwa ukhiya wempilo yakhe senguthathile ngawusa kuShembe basebejabula uthi hawu ngoba sekuShembe shuthi uzofika phile basebehamba bathi inkosi yayisemkhayideni babefika emkhayideni uyasondela esihlalweni Nkosi sizobika nangu umntwana wakho akaphilile isiyabuza inkosi ngike namthandazela baphendula Nkosi ngesamthandazela kodwa sithema simthandazela kwakhuluma ikhehla kuye yasibavala yasathi hayi ningabe nisaqhubeka ubaba walomfana ufikile kumongi nikeza ukhiye ukuthi lo mfana aphile basebabe nethemba ukuthi hayi uzophila kuthi ekusenjalo yayisikushintsha ukukhuluma yathi hayi kodwa kubhlungu ukhiye wakhe uthathe nguphoso olwandle lo mfana umfuna efile uthi hayi hambani ngibuyisele ekhaya kodwa impilo yakhe ikulele kuyise uma kushuyise uzawuphila uthi baba Mathunjwa sasiyithatha lensizwa sasesihamba uthi siyahlala inzukwana lensizwa